Akalar opalar, hozirgi kunda eng ko'p tarqalgan yuqumli kasalliklar haqida gapirib o'tamiz. Spid, spliz, vich, yana boshqa turlari. Undaqa ayrim kasallar borki, tanangizda 1 yilgacha o'zini bildirmaydi. Akalar, mana buni qaranglar, ismi familiyasini o'qimayman, yilini qaranglar. Shunaqa kasal bo'lganlar mana Moskvada. 34 yoshda, 91-yil. 1988-yil 37 yoshda. 1988-yil 37 yoshda. Ko'ryapsizlarmi bu kasalliklarni? Ayrim yosh bolalarda bu kasalliklar o'ta xavfliki, даже o'zingiz 1 yilgacha bilmasligingiz mumkin. Sizga yuqadi, siz borasiz, uyingizga, oilangizga yuqtirasiz. Sizdan tug'ilgan farzand ham shunaqa kasallik bilan tug'ilishi mumkinmi, doktor bu? Bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum musulmon jarandalari. Doktor, bu hozirgi kunda eng ko'p kasal qaysi bilan kelyapti? Urologsiz. Men urologiyada o'zim ko'pdan beri ishlayman, o'zim bu yoqdan бүтүп Moskvada shahrida men misoli urologiyada ishlab жүрүp ko'p ооруларды салыштырганда bizde деген процент менен пайыз менен эметкенде оорулар күчөдү, көбөйдү да. Ko'paygan hozirgi kunda. Аябай көп. Эң 3 оору деген бул азыр эң опасный болуп атат да Москвада, бизде жарандарда. Биринчи бул сифилис оорусу ака. Сифилис оорусу менен ооруган адам аны билбей жүрүп, жанакы патент алып ака Сахарова барганда медосмотрдан өткөндө именно сифилисте да өтөт. Баары өтөт. Өткөндө сифилис чыкса көбүнчөсүн деген ака депорт выдворение кылып атат. Akalar, o'zlaringni bir tekshirtiringlar kelib. Ayrim odamlar bu tanasida shu kasallik borligini bilmaydi. U bir xilisi bor, organizmga bog'liq. Organizmi sus odamga sirazi bildiradi. Kimlarnidir organizmi baqvat, o'zini bildirmaydi. Qachonki organizm silab bo'lganda sirazi o'zini bildiradi. Shu bilmagan holda borasiz, FMSga patent olgani sizni bir umrga deport qiladi. Sizga patent bermaydi, lekin patentga topshirganingizda qabul qiladi, pulingizni oladi, ham pulingizga qo'yasiz, bir umrga deport qilib jo'natib beradi deyingiz. Shuning uchun kelinglar, o'zlaringni bir analiz topshiringlar. Hech bo'lmasa 1 yilda 1 marta. Hech bo'lmasa 1 yilda 1 marta o'zlaring uchun 1000 rubl, 2000 rubl pul topa olmaysizlarmi? Sog'liklaring uchun o'zlaringni qanday tanalaringda kasalliklaring borligi uchun. Men shu ko'p kasalliklarni internetga chiqaraman-ku, yordam beraman. O'zim 3 oy 4 oyda bir marta analiz topshiraman. Nimaga ko'raverib odam qo'rqar ekan. Har xil kasalliklar bor. Doktor, bu mana shu spid nima orqali yuqadi? Спид, сифилис бул ака жыныстык катнаштан жугат. 100%. Особенно сифилис жыныстык секстен жугат. Сифилистин жаман жери деген лечение алат. Лечение алгандан кийин канда 10 жыл, 15-20 жылга чейин кетпейт. 15 yil turaveradi qonda. Тура берет. Lechini olsa ham. Лечение кылса дагы жакшы болуп калса эле канда жүрө берет, циркулирует. Анан анализди кетип туруп лечение кылып туруп кайра 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин келип Москвага Сахаровдун анализди сифилиске берсе чыга берет. Антитела чыга берет, көргөзө берет, бар деп. Agarki mana misolga birinchi marta olib patentga biron marta bormagan, ki splizi borligini bilsa-yu, uni lechini olib prosentini rosa pasaytirsa, borib olsa bo'ladimi? Yo'q. Azaymaydi. Bir ооруду сифилис менен бүттү канда жүрө берет, канда көргөзө берет. Лечение yok, лечение alsa дагы kanda бар. Көрүнө берет. Papilloma nima kasalligi? Juda ko'pchilik hozir shunaqa papilloma bilan ham bizga telefon qiladi. Papilloma деген бул деген доброкачественный кожада, денеде мындай чыккан узелоктор да. Сугалга o'xshagan narsa. Сөл деп коет да. Сөл ал болсо эки түрүндө болот бул. Доброкачественный, жакшы түрүндө, и жаман түрүндө. Бизге келгендерди деген биз деген көрөбүз. Биз визуально көргөндө баары окшош. Жаман деле, жакшы деле болот. Онкология окшош. Анан биз кесебиз, лазер менен кесип, жакшынакай кылып наркозду беребиз. Анан ошол сөлдү, папилломаны гистология жиберебиз. Лаборатория орустардын гистологияны жиберебиз.